Sabona mnumzana Nhlana lawe lapha ke ngibona kukuhle kwenzakalani ngubani ibizo lakho? Mina ngithiwa nguShadrack kakhulu. Vela eMashingo. Yeah. Lapho usemsebenzini. Lapha ngisemsebenzini. Usebenzela ubani? Senzele Thabona Mlevu. Mlevu. Je ngiyabona lapha kuyini lokho Shadrack? Lapha silimi rap la. Replay vele sifake last week so siyibambile. I-replay ngokuhamba kwesikhathi ngayisibambile so sizaqala ukuthi maybe end of this week or Friday sesiqala ukufaka sihlaba amagudu sesifaka fertilizer uthi la ithwakala. Ngapha kuyini lapha asihambe siyela Lapha lawo ngamagudu la. Amagwili lawo. Amagudu lawo sezala ngiyabona seqala ukuba lamaflower. Ngase maflower kuzala kwawo. Ikho kutshengisa ukuthi selizala. Noma silima into le yathi siyaqala silima indawo lana siyekele njalo nje sesidweba umfolo so sihamba sithondisela ishenyele emagwiliyana anje abe shutile lokana kushuthe khona sihamba sifaka khona ukukhangela phezulu kushutile kwankona yiko kuzaphuma kuza amagwili so nxa sekhulile sesifaka ifertilizer sesihamba sibundela so sibundela so umuzi lo omkhulu kaMlevu ngapha ngumumbu olimlelo. Lo umumbu lo. Umumbu lo vele. Umuzi lo wakhe nini uMlevu omhle kangaka? Umuzi lo plot leli walithenge 2018. Lathi nga 2018 indlu waqala kule kwindlu kusesayidini yangale kweplanga so waqala kukhona. Le indlu le yaze yakwa 2020 yakhe kwakuliganga nje. Kwakuliganga konke lapha kwakungesonto kunamothela lapha kwakule indlela evelela le ihamba so isiya le ntabeni wala kwakuthi izilimo ezabantu bekhipha amatshe bevula indawo yonke bazi bakho umuzi lo. Abantu umuzi waqala ngendlu le waqala ngayo le. Ngapha kulani ligcinana okunye ngaphandle singafika ezindlini. Kuyineli wakha lapha kulani lani lifuya imbuzi. Lapho sifuya imbuzi. Sifuya imbuzi la. Lesikhathi imbuzi lesaqala kuba nembuzi ezi2 esazidinga efounding le. Umama lomthanda wayo 2020 ngo-October 2 but kade sesimbuzi ezi25. Imbuzi ngo-2022 sele 25 manje. Akhona no-2020. Ngo-2020. 3 years ago sele 25. Ziyazala kakhulu. Ezinye ziyazala ezinye umama uyathengisa izigqoko zakhe ngathengisela phana ngathola imali sethenge enye imbuzi abela efike esifayeni. Athengise izigqoko athenge imbuzi abe yafaka esifayeni. Imbuzi zonke ngisikhangela sengumama. Umisho simleyo. Hamba sethi ngizokonke le makhokhona. Ethenzi ko ungaphi yena umphumile. Uphumile kule breakdown yebhasi yakhe enye breakdown endleleni. Iyagijimela yona. Lezi zimbuzi lezi. Lezi ezi5. Anyazibona. Sisesipayeni la. So laba shadi okunye ngaphandle kwembuzi lezi kuyini enye ufuyayo la. Lapha sifuya inkukhu siyele. Inkukhu la liyafuya le nkukhu. Okay. Wafika njani ngapha ubukwazi ngabe eNyamandlovu? Usuke eMashingo wafika njani abashadi? Mina sokale adwapho intumba. Ubulawa. Walapha intumba. Mama untumba. So ukufunda vele secondary vele ngaye ngafunda lapha eNtumba ngaze ngihamba le form 4 yami lapha eNtumba. Then ukuthi ibona imama ngibone sasebenza emguza le. Kuthiwa kwengwenya. Wabe sithi shadi ngafuna umsebenzi asihambe ekhaya. Mina ngathi ngifuna umsebenzi ngoma. Uyakubuka ngoba uthi uyakwazi ukusebenza uyasebenza ekhaya asihambe nesebenza. 2020 khona. Wabuya zasebenza inkukhu futhi ufuyile lapha. Inkukhu kulapha. Lamanzi la gap imgodi la. Imgodi silawo yona lapha lapha. Isola upower isola. Masola la. Hey.
Jojo le is 2.5 le 10,000. So zinkukhu zonke lezi. Manje Ayasuka lesichebo namhlanje. Hawu lamathende. ya konke lokhu amathende lesele ayi-5 ayi-11 amanye akhona apha. Lo mkhuhlane ukukasela amagesi. Lapha isitoro le. isitoro. Ngapha. Lesi isiba senkukhu zamakhaya. Inkukhu zamakhazi la. Zikala la. Izo lezi eziphandle. Lezi inkukhu zamakhazi lezi. Ngapha lapha sifuya amathiya. Inkukhu amathiya siyathatha sifake lapha. Singakhula sisiwakhipela phansi. Kuyasetshenzwa kudlalwa lapha shade. Lapha kudlalwa phansi. Kuyasetshenzwa. Ukuthi ukuphumula ngesikhathi selanji, ngesikhathi break, antambama umuntu osetshenzisile ngachesha laphana, lawo izigezela, umama uyasephephile, udlele susehlalele. Usunonkosikazi la. Hayi. Awukabi lenkosikazi. Hayi nkosikazi akangani. Ezifane lapho. Lawa ngamasaso, Yothiwa amasasu lawo. sasithengisa sokuthela amanye Yothiwa amasasu. Okay. Asike sibone umuzi wakho. Umuzi lo-ke okomlevu labashade kusitshenziswa umuzi okomlevu. Le inkukhu makhaya le. Inkukhu makhaya. Lazo ziyafidwa futhi. Ziyafidwa. Uyabona ngikhangela phansi. Amathende labaleka ngakutshengisa. Lawa ngemakhaya. Abaleka egangeni. Ahlala phakathi khona. Lokulapha saziyakhela thina siyiphile mfana wami lokanakile urela. Ukuthi asosisebenzisa ukuphekela liphekele phandle. Ubosana bathi sebebuya bathola selizenzela ukuyishethu lo ke asuyumama. Hayi laba nesifo esisebenza la. Osebenza la. Okay. Yeyondlela iqala kuba khona ekhaya lapha kungakabe lezindlu. So izindlu zonke lezi zakhiwe nisila. Let's go. Yakho silapha le yakho 2021 le asiyibona iqala le bese sigcina yo le 2021 yo inhle. Wow, likhithi leli hey likhithi lethu sila khona phethewulini onke laba komleve ekhaya kwesikole basiwakhela nenkulu sibona ugcinele hey le nkulu iyo ehlalayo yohlala khona wena iyo yami yezemane ezemanager la wena umanager nibonile ngapha ngeke umanager la idayini ukuthi masingachayisa laphana singageza nathi sesingesingenela lapha sizibukele i-TV. Umama uthi hlala lapha libukele i-TV. Umama vele uyawazi ukuthi wona amasofa ngumdala yiyo lawa yithula lawa ngawethukela thina lingaphela ima-DSTV siyabazijusela babazi ukuthi sobukela yonke into la kule DSTV. Iyo bedroom kamama bedroom yabantwana bakamama. Hayi sishadre kuyazi ngiyakubonga kakhulu ukuthi usponsor umuzi omuhle kangaka. Zinkomo zakhe lezafuthi ezibuyayo. Ngezakhe zonke leziyana. Zonke akubango nomuntu lapha zonke. Isibazi nga. Isiba iso sona lesi lapha ezivela khona. Sivele sibaye. Wait. Zingaki? Ezinto zi-26 lemathole ayisi. Ye shadre. Ye kukomlevu lapha ekhaya emzini omkhulu. Lezi zinto zonke zikhona. Bathi ziluma nje. Thela mazi. Izo zakomlevu lezi.
Siyabonga kakhulu bakomlevu sinikeza ithuba ukuthi siphinde sizobona umuzweni omuhle kangaka. Lifuyile, lilenkomo, lilembuzi, lilezimvu, lilenkukhu, liyalima. Iko kufunekayo lokho, siyabonga kakhulu bantu bakithi.